chung television jana ba magoi ta thon ro sai lautai bu jang chui na suku Sunday night tong newspaper the People's Chronicle tong kabi sumicham megoi ni kam panda rong ne sipai tong recruitment tat kan mai gan thum kho akhato kan the ganai tong ka bam thai me security force rina ningom bam joy ta to kan lo kan the kumraki thokchom thoi ba akani oinam thoi to ka bam thai mana bam di he Kuki rina Mongbung village Jiribam district ko bom akani tamai kap hutlo du kan the Manipur ta tibak khang karambam mai goita katang ko sudat makhang chapchana thengna puni tana Govindas Konthaujam rina sa kan the combined force rina tatkan mai operation ko Kangpokpi district ko khutsu kulai aju nimthau kan the maitai mitai ta ST list ko tigzau khang khalawo tana RSS ko sa kan the Kapui kana kakai kai nung ko kabam thai mangna thaina bam khon mita chap cha me karam phungpal lo tana wangoi police station ko villager goi irang sukante ni top wina akai kandi ko li ke bam mi hai sarkar wina anugoi kang dinok timak nei tuna advocate zadumani wina sakante megoina sports samlam ni thaisam no ko dulanai tingko nei tuang Indian Super League match ko Bengaluru versus Mohun Bagan tali ko Bengaluru wina 3-0 ko ngamlo kante Akani dulanai tuang kanai sumai match korina Orissa versus Samsetpur tariko Orissa rina 2-1 ko ngamlo kante kumliki asai nai Sunday tuang match korina Northeast United versus Kerala Blaster khong chanai makai ko tali ro punite La Liga korina Osasuna versus Barcelona tariko Osasuna rina 4-2 golona Osasuna rina ngamlo kante Asai jam khamai suna tingnai lamni thaisam loko asai jam chang mai 28 degree to 23 degree Celsius asai monggan gai puni kani tingnai nai puni asai kang suna tho kabi sumai cham khore loirte januba ma goita thongku te Khâu